Angikhethe inkosi ngazizwe. Meli hlawu zezulu. Amakhosi atohlanga abafundisi abavamile bashumele abakhokheli intaba epheza hamani engcwele egameni likaYesu. Amen. Ya umfowethu lona uyangidalula mfowethu. Kanti sase singadalulana. Asixose ngirozini bantwana ezulwini. Ufika sekuphatha enkozweni. Awulumthetho wenkonzo bafike sekuphakathi. Lokugqoka nje ufaze kufunda umthandazo kuziko wakona umthetho. Fela ugijima uze ephuma wabothi isikhathi sesikushiya. Sesibanjwe traffic la endleleni. Sathapha traffic ngempela kuba sayathatha sawubhoda kwindawo futhi. Amen. Ayike seshilo umfana kaMbhele lo edanze nabethi phansi kwele lathunyazwa umfundisi wasebuhleli. Amen. Angisibambezela ngiyemntwana ngibambezela ngibambezela uma kunesikhathi ngiyabambezela isikhathi manje ngiyakwazi usibamba futhi nami. Amen. Wawethi usezulwini usezulwini ngibheke Amen. Kodwa ngoba umuntu uthanda ezinhle kukhona into ezinhle ezimcimbi abagcotsha. Amen. Umuntu uthanda ezinhle ke emhlabeni. Ngoba masifundisa ushela into ezinhle. Amen. Wahlala enkosini lapha sizolo amagama ethi incwadi yokuphila. Yatuthumo zokuthiwa zokulonga incwadi yokuphila. Besibubheka ukuthi konje mawuligama incwadi yokuphila la kumele abazali lalotshwanini. Ngithi mina ngilomagama abazali bami. Ngazi nami isikhathi soshado namgceze ngibela igama. Noma lokho abantu abangazi. Amen. Ushengu uNkulunkulu batezweni. Sifuna uNkulunkulu phela. Uyathanda ukuthanda ushengu uNkulunkulu. Yefuna uNkulunkulu ngaphezulu kwashana. Enkulu ezulu ngaphandle kwashana. Isho mntaka esikhopha kuphela nginasi. Awunezulu. Nakho sizwe kwashana. Lesi khopha kuphela singekho kushana. Oyisikhulu yakhe besikogwini awukeli kushana besikogwini. Amen. Badala bahle Nkosi yabonga emfana icala lithi ukhabela icala phela icala alikapheli ushona mhlawumbe athi ngecala njalo asethembe ngicela ngecala kodwa msingecala namfuthi uyangkweleta nabo tabaqeka ngaqethi icala lamsodwa lamanje basho abahle Nkosini ushembe uNkulunkulu emseza esayibona sayizwa sayibona ngamehlo. Amen. Hayi mina ngayibona ngamehlo. Shembe wayezibona yami emzimba imisebenzi emihle yakhe.
mina ngilandelanga ukuthi inkonzeni yaphameni kaGengwa kuhle kunjani kusheme ngabona sezibashebe amen ngalala kube ngizaya bathi ijaya ezaswala enyani zabukhanyisa ikhandlela kodwa mangifakwenisa wafu kushebe kwelisana Nkosi yanga izulu ngahlala kwahlekela ilanga lamlanga esihlanje kwedlofaza sihlalo yona yokuthihle mazindoda ekholishi kodwa ngayifica ezulwini ithi mfana uyaphi ngithi bawuthe umkhulu ngizezulwini yasivala isandla sithi yasiyazivula yaphinda sivala yavula yaphinda sivala yasinta nami wena ngubuyele emhlabeni wena nawo uzokhala ngathi awu baba sengigule kangaka uyile emhlabeni futhi egule yathi yaphinda ugule ngizokubhabhatisa la emhlabeni ubhale emhlabeni ubhale emhlabeni futhi akhona ubhabhatisa khona hawu nje simathi sasomhlaba ungazehle amaphekula esingabhabhatisa manje esikhipha isigqoko faka usitiki esinelisayo yasingizasobila yaqineza mfana yaqineza kanti kade ngaqineza ngambheka ngikwazi ukukhola phela mina ngazange akukhola Peter khona wabheka mase vlasha yaqineza masinyana hlopha umuntu omdala uthi mfana wami ngibusele emhlabeni ngifuna ukusebenza emhlabeni ngifuna ukusebenza emhlabeni ubumkhulu wakho baba ngesikhuphe into ezadukela nayo umazi kuphi washonaphi uyamipole baba ngiyabula uyamzi ngibona kuphithizwa lapha ithi ayi akuyibuka lapha mntana yabamba umthetho wasengibamba umthetho omhlophe bamba la kuphi wathithele bamba wathithele ngokwabo umthetho yabheka nje yakhona sengibheka asengibona ibhodwe insonto yasebenza ngo-steel work siyaladwela sithi work andibona ibhodwe ifutha ukubila esijiki sensipsithi dasitshingisa abantu esana khona insizwa emhlabeni enelezinto eshaya iqolo ekhona lekho khona ijude esangweni lasesibogweni yabona mfana mlaplati yakhona okuyilibuyayo yathi ihleba lapha onya kuba lapha abantu basha unyana kaShebe emhlabeni awukanti kwalo mabana lo muntu omhle kangaka uthi uShebe ngizokukhona Shebe na Shebe uthi phela lapha sengibheka waqhamuka insiziphethe foloko cobezithi foloko yathi mpela sengibheka wayifaka foloko ebhodweni yafika nomuntu imabeka foloko emthele imlensi imthe yambusela phansi ovase emhlabeni sekwamathambo engasele nyama yabheka lo mali base ngembheka lo mali yamhlaba umuntu phansi foloko yafika nomuntu ephila yambusela phansi ovasa amathambo engasele nyama yathi-ke abaya lapha buya banenhlahla kababuyi banenhlahla kababuyi la bantu emhlabeni bashayela kaShebe ithi ushaya mfana wami bashayela kaShebe emhlabeni bathathe izikhwele uyoshabana kwabo ubumkhulu wakho hayi baba uthe kwamasidukelene wakwanisho njalo sana baba umjevu uthethe umjevu lo sekubhabhasela uphethe kule kanje yafuna umkhulu wakho baba ngiyafuna ukubona saphathe kwenu indawo nhlengalo lokuzilo amadlela ahlaza ihle phakathi sakafike sabane wasumuntu othathe ngilade emhlabeni yasezulu emhlabeni omkhulu yaqhamuka lapha ebheka ibheshu inkwalent force khapha nje bithi tempelini wathi efike sabane amen wengcwele angazi kuthiwa ngithi yakhe ubaba umkhulu khuleka ingane inkosi ingane ile
esoyathe ngihamba nathi uthini Nhlasuthi lo mntwana uyamazi ithi umzukulu khuluma naye asiflathe bhekani uthi umkhulu kumina mzukulu utheni baba kwena ithi mkhuthe ngwele emhlabeni wathi akuzosho kuphelile uNkulunkulu lo sasingabona emhlabeni sivela kuyena uNkulunkulu wonke odinga usiza ngakho uNkulunkulu kodwa umsiza mntana mofika emhlabeni oyisho nobhuti bakho bonile ekhaya bashayisa ingane ngezimoto mkhulu kanjani ithi manje makushada ingane zifakwe emotweni usho plastiki sonke zimhlophe ezandleni engathi uphaphi siwe phansi kwehlahla siwe maholo ethake kumfazolo emfazo wasebhaki yongishida nje ugale emantshanini bamenze njalo ungigale phansi ungishasele yena ayibongozi izomomo yabona sekuqedeleza yaqatha umpanga le yafathi Nhlasuthi soqedile wathi amen wengcwele amen sengiqedile baba umthumele baba mfana uthemba kumkhulu wakho ungithumele baba uzwile kuthumele ngozwile yathi abantwana kobangaphi abantwana bamama abashola bathi baba kambazi phela sasingazi ngokumashona into abangayo ithi singazile sasingazi into ozokuthi kusho umntwana kupheleka awazi ukubanga shebonke yathi ngesandla aqephuka abantwana bathi seven yathi kwamakho abantwana yathi ngosuku khona uma wakho ethuka Thomfazi obulile ulizala isikolo uzala ingane efayo ngawe ngiyomsula inhlaba abamgcoba ngayo wena uzomba 8 kwabantu abashona uma wakho abaseka bayofama nje emva wakho ayibongozi lapho subabizoya nami kumeze uNkulunkulu thina yefana ukukhaya ngoshembe sihlaba ukukhaya ngoshembe shembe uNkulunkulu sithi masisuka lapha endleleni yomsa ithi mfana wami ngusendleni ekhaya manje sahamba phezu kwentaba sahamba sathi afike emasamweni yazohlala kodwa mhlawumbe sohlangana nawe emhlabeni namhla thina mfowethu ukukhula ngabona intaba yabahlaba sasibona isikhathi amabose engehliswa khona ijowa lesela mntana ngunika 45 years emhlabeni ngunika 45 years ijazi lesikhala uqobe bawuzama bathi ebaphatha wena thina basho sithi nabasho ikhona abashebe yobaphatha amazi kuthiwa ngihlala ekhaya ahlala ekhaya yena uzama ama-45 years wamshumela ekhaya uJuly nyaka 45 years wamshumela ekhaya ngihlala shumela kakhulu kuwe shumaleni evana njani yami ukuphela evangeli kuwe shumaleni ithi yokusebenzisa
ngisebenza ngawo leminyaka 45 yomngcwabo ngisebenza ngawo lethuthungu uyazi mase fika town mfana ngithi baba uthi omkhulu wathi baba umncane ngawushaya ngithi mfana wami mina ngithi hayi baba umfana wami washo umkhulu umfana wami athi ngomtshalo mkhulu umfana wami wathi baba wena gojo le uthuma nomazana mhlathi hamba naye ningakhohlwa hamba naye nimfethe beni ningakhululwa wathi mase bona kusho nazi baba wathi kumina sahlala lapho wathi into wakusho baba wathi uthumela usahlala emkhathini nawo wathi ya nawo sahlala emkhathini nawo khohle mkhulu wami yashintsha manje njalo ngizothi baba yabona mkhulu lo ngiyamnika 45 years iminyaka iphela njengomkhulu nika manje 45 years ephila emhlabeni ngokuyangithanda ithanda mthanda amaNazaretha ithanda amaNazaretha kangathanda uyazi ngabathanda she 45 years mkhulu uyabathanda she ukuthanda shembe ukuthanda amaNazaretha uthi yazi mfihlo baba bangiyazi uthi wona mayikhetha inkosi umkasha kashembe ungene kumuntu uthi fika khabo idebe selushembe nishiyane ebaleni ithi shembe ngoba ukhetha inkosi umkasha kashembe wangena emgazini lakhe kwaba shembe kuba ibonkosi bantwana bahle enkosini awushembe uNkulunkulu phela ngakhala namhlanje nkosi mina siyathuthela woza ndoda umlahla nkosi bangikhuhle ngemuva bangezingcanga badangize ngemuva kambe ngishayise mayechaphola ngaphaphozini uthi ufuna lokho ungafuna umntoza ngehla echaphozini umshayise manje ofanje umnteka elise sephucukile ayibongoza bantwana bahle nkosi siNkulunkulu thina hayi singawazi noNkulunkulu phela benginesizwe ngesonto ngimfundise yona bekumshumayela wabida umntanazi sengayineki ithuba lesizokufundisa ethe kubantu webantu bakithi nento shembo ngokushemba ke umuntu uNkulunkulu ngathonza lezo isansi shembo uNkulunkulu madam namhlelo kodwa kwenda ukuthi washoyela kusho mina kulungile ngalalela uthele insizwa yayisebenza emabhasini mayisemabhasini bagrimpule kuthi wathi emhlabeni uthi ngathi ngisebhasini ibhasi bekangumgwaqo ifungshaya wonke phambi kwayo inyathelime ngehle ibhasi inciphe kule phathi ilo ibhasi bekangumgwaqo utwazi wathi uyadinaya ngisebenze ngaphakathi ngiye kudriver isigayika kudriver ilana thile kunsizwa esena yenathi ngithu insizwa eNazaretha amphinya ngaphela nakungasashayeli ile insizwa hayi nanginanyanga noshebo kuphela ngawusakusheba uthi ngaze hawu kusheba amanzi eBlue Sea uthi ndo Blue Sea namanzi lebhasi uncipha ukenze yakayakhethe zona uzoncipha ibhasi uthi ngaya ushebe sephameni afika lathi uthumo uyaphekela baba ngizonikela ibhasi yaneleka uthi ngala ibhasi yaneleka babhasi yaneleka ulathi uthumo lathi sandla lasengiqoqile ekusaneleka uthi ngomsomhambe emsebenzini ibhasi ngisaneleka ile lokho mfisa ngavumsana namseni ngomsobulungu ngathatha ikhiye hayi ibhasini hayi ibhasi yancipha ehamba ibhasi udamna uthi ngani kwamanzi wathi angeze amanzi ngidlela amafutha uphela
azangidale asho ukuthi angichathe asho ukuthi angiphalaze wathi angezawo ngidlela amafuta kuphela kodwa ibhasi ngayishanze ngathatha impesheni ibhaka phela ibhasi yaba iyangomgwaqo ayomkosi yilo mkhulu esiyokushebethe ushingo umshwana umsebenzi ushingo uNkulunkulu matozweni uNkulunkulu kodwa yini afuna ushebethe ufuna uthando matozweni lokuthandana sikhumbulane siney'nsuku zokukhuluma ngoshembe ushembe ngambona kanjani kwethu ushembe wangena kanje wangena usizi kunje wangena ushembe laphelela usizi sinahlanganisa ukuthi hayi yabanhlale umafuna sokuphela hayi yabona ya ushembe akazi uvela bengimfundisi angazibekayo asikhuluma ushembe sambona kanjani sihlale kushembe amen batala bazulile ushembe ufuna uthanda ukuthini uyasithanda ufuna uthanda ukuthini ngithi kutangana nje Nkosi yamakhosi enye wena ngizibabe kodwa Nkosi ungisize emoyeni wakho ongcwele ngibe khona ngomoya nokwegazi amen ngokwenyama kuzaphela kodwa umflo negazi akuzophela kodlaweni koNkosi shokuthi enkosini masingathandana nje ukukhona kwethu akusho ukukholela phakathi namadoda kona kuhlala khona ePhakameni akusho khona ePhakameni safazi nalimizo ngeke madoda wena mthanda wafika ukhona yikho ukolota nje ngoba vele wesibona umzwakini vele akushebe ngenemali yami nginomzwakini amkela thina sengasingenayo imizi khona nje bonke oh abehlula imizi kodwa ngoshebe siyakhini khona asidini aswele kasinane moshebe ushebe khona ite insizwa kumina baba neminyaka o4 sibenzi baba baba ngaloshembe wakho angiqephela umsebenzi uthi ufuna ukusebenza sebe siqaba mama ngithi ushembe baba mama ngithi ngapha mama beqinise bonkosi ngithi yabona nje uma uniphethe manje kokwe uthi baba khona ishu ngibeka ishu la ushembe ngicela umsebenzi uyabeka shembe ngicela umsebenzi Sukala mina ushembe ngicela umsebenzi baba shembe ngicela umsebenzi baba shembe ngicela umsebenzi ngithe ngokuba mina wakho uyazi la kimi inkosi uzithi uthi amen amen uthi wengcwele ushembe wengcwele amen ufuna ukusebenza kwameselana ufuna ukusebenza umsebenzi awu baba kade wazole mama ngithi sengiqamba mama ngithi yabona ushembe unikani yazi mina ushembe uzokunika umsebenzi waToyota akushembe iqini nomqama uyakushaka yakudeba manje kwaphela usamathathu ziyafika kwamqasho waToyota ngokushembe uNkulunkulu ngomshembe wababashi uhlala kuwe akadedi wena ungena thuthi yaphuma esibhedlela ambulance uthi shembe akaphila umuntu ixosha iambulance ixosha hamba yasantephila ngokushembe nawe uyamthanda uthanda abantu bakhe awukuthi konke ngithanda unyazi kodwa uthanda abantu bakhe uthanda kanjani ungathanda abantu bakhe ayibongozi kodwa enkosini asithande unyazi ezulu ukuthanyeza ukuthanda thina sithanda nesoda amen namhlanje nje ngomgwaqo ngikhalalisa ngibone wena ngolunyazi ngithi ngiphethwe ikhaya uthi nawo mfundisi inkosi akukhulisa uphile ngiphile ngaphela ngoba ngibone unyazi kusho unyazi ayibonkosi nento efuna uNkulunkulu kuthina ezweni ukuthandana hloniphana sazisana ayibonkosi sifike lapha eKathina sikhathi safika sosenyanga ezulu sifike uma kuyagula lapha niyakwenza insizwa iphuthu zempilo ngokuzinswa inswa zonyaza ayibonkosi sengiphethe eyodwa nje ukugcina
kusuka into za 25 wena siyaphethe kwakuziya nge-26 uya 25 lapha emzini seduze komuzi masibheka ngiyakhala ngiyaqoqwa phezulu emakhanda ngiyaqoqwa ngiyakhala bese hawu unosibani seshonile bekunozibane ngaseshonile akakhona weNazaretha uthi umphathe ehamba nga-25 udayi badala kontana bakashembe esigele sithandaze bangena bathandaza baqoqwa intombi leshidile mhlawumbe ile ntombi yangena yathi makhoma uze inkosi waphila abantu bakho yahuba bathandaza baqeda ukuthandaza bahlala sokugcina bantu bazibephathazo intombi yakhahlele ishidi omama bebona kwakuthuma ukuphuma emnyango bethetha emnyango bebaleka babele isipoki esivukayo yavuka intombi yahlala ngezinqa wabuye umama wathi yini yathi intombi nozibani bani isho umphathi wangibuya amazi nozibani bani mina noNkulunkulu ngempela nina esikhathi mehlawuza ngibona mina noNkulunkulu ethi nginani ngena waseyiphathula umhlaba waqaka waphosa wena wathi khafula ngesandla wakhafula wasemfufa wami wasiyangena mina leyo ntombi yazathola ebhekini lekhaya boba khona wena uzokhula umkuzo ngalolanga ngenxa yokuthanda uNkulunkulu ngoba ngenxa yokuba intombi ka-25 ngenxa yokuba insizwa ka-23 beyinkosikazi ka-14 uzima ungeneze emzini kunzima kube lula kuphile kuthi ushenge uNkulunkulu ngempela ayibo Nkosi batahle Nkosini lala mazwi ilanga sewale isikhathi sikhulume kahle hayi nokukhuluma kahle mina sayibe phakathi ukuphinde bakashe futhi ngisho ushenge umfana kuyala ngiyala isikhathi sakhe sengiyala njalo yena imizini ngayakha ngamnyala ngisho kuyala ngiyala angifuni insizwa idivotoza umfazi umakodivotoza umunyele ngoba umakomimene ulaye egoli udla inyama eludla imfini ekhaya funa uthatha umakoti uthatha intombi yomuntu indodazi yami ithekhe emkhonyana iminyaka emithathu ibonakale ivuvukala ungayithathi ucingo kuphela iminyaka emihlanu yokucinga ingane yami ushayike mafutheni umphahla wenkonzo ukugcina lula akusekho kuyo khona fuma uyithathe yami ngane iminyaka emibili ngibona ivuvuka ngidawumdala umkhwela uphethe kahle uziphathathe umama ezayo phathathe ubaba ezayo umkhaya ngiyabona uphethe kahle uyanonophala phela ingane ayisibesane zayo washumayela ingane nayigane phela ayisibesane zayo ifike kwami ithi nasi ifike umkhaya ayithi ikhuphumani ipheye nami ufuna umkhaya ngizipheye ngithi awuyengaziba bathi bafikile mfana wami kubiza umfana wami ngoba bona imisebenzi yakho enganeni yami emihlo ezayo nawufika ngingafuna mkhaya sheshe wafika ufike wafanele ethi intondolo lapha kahle mkhonyana isihlaba kahle mkhonyana agogo umhlobula ekhaya ngoba udadweni namona ecebeza umphethe kahle ayibo Nkosi Nkosi nekuzile Isa namuhla
Oh my